Inibingelele ngani zakwethu, nginamukele kuyona i-channel igama Unqoba Dlamini. Uma umusha wamukelekile, ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi-ke ucommente kuyona i-section la ngezansi-ke. Kwenye-ke yama-dumping site khona la eNingizimu Afrika-ke, bathi-ke ikhona-ke laphayana-ke eBarberton dumping site kwenzeke isimanga laphayana-ke. Kutholakala-ke owesilisa-ke eqhuba-ke i-trolley-ke la khona-ke ekade-ke kunesikhwama phakathi-ke kuyona leyo trolley. Leso sikhwama siney'ngcucu noma-ke sinama-parts omzimba-ke umuntu wesifazane-ke, okusolakala ukuthi-ke ngomunye-ke wabantu-ke akade-ke ethandana nabo lo mlisa-ke. Laphayana-ke into eyenzekile ukuthi-ke ubanjwe yiwo-ke umphakathi-ke okade-ke ufuna-ke ukwenza-ke i-justice ngokuthi-ke nawo uziphiniselele, kodwa-ke kuye kwasiza-ke amaphoyisa ukuthi-ke amvikele lo mlisa emva kokuthi-ke eseshawe kancane-ke yiwo amalungu omphakathi. Lesi-ke ngani zakwethu isigameko esithusayo futhi-ke esingavumelekile-ke nokho-ke emphakathini-ke. Uyongitshela la kwi-comment section ukuthi ucabangani ngaso. Danko.